Akiaria na njira mwanya na nyumba yetu ya Ndeto uria kuromba giti kimubunge wa kurori muntu kiombea engineer Edith Mwirigi na uritia miro kumenyera muno nontu ba murimo wa nyimba iraithirite nindi kia mpanga bunene. Edith ariwibwa yanto bamiru nendi bethire bakimenya mantu yegie murimo yo kenda bikaria kinyoto urone akiwa atonya nende kitene atu mubunge wa kurwathira ndiko kwithira kinya kuyaka wa cancer centers kenda chietemba kwithira nende chietethera kikura na murimo yo Martin Mugambi katumenyithitio na njira ndiku. Kuringana na Muchia Edith Mwirigi murombi wa bunge bwa Mwekuru kiri kaunti ya Meru ariuga itua bina kiri kaunti inu bigatetheria gukandana na murimo wa kansa kiri kaunti inu. Ndi umwe atongeria nkethera ndi part of the lobby kana tuka lobby for more cancer centers Meru nuntu nandi murimo jojo juko tutangikia muno ja county tuketha twina cancer center kenda ntubomba kwa screened kwenda twetha twina uinya ki county yonde imwe side ya Imenti side ya Buri igembe na kinya ikitigania. Endethi augite mithemba mwanya mwanya ya murimo uyu wa kansa no ambite nkunyukiri kaunti ya Meru na no akothiete na mbere kwangaikia na nkinya gutema ntame kiri michie ya kariba kaunti ni ya Meru. Murimo jojo kansa ijo tusumbura Meru yetu muno itujitwe number 1 keju na itubati kwithira twina ogwa sana tupati kumeaniki twi number 1 na murimo jojo itwije ukatega statistics ya oncology tukuthangi kwa muno i cervical cancer, breast cancer, cancer mumero na nyaikeu no gateka cancer ijiri affect muno digestive system tupati kuchire niki iko affect antu betu niki twi number 1. Akiongera ugite no ankinya utweria bubwega bombe kuruthwa kenda kwithura imbietimite murimo uyu wongereka kiria kariba kaunti no. Atongere ba Meru na unde umwe bonda ya kanya kaka kwa Mamio County ndena mubango jwa kuthira ndi part of the research na ku encourage research muno kendo jito kunywa na siwe njito ku treat na kinya ntu baba tumaira septic tank itotega igiterera riambura ethiri ba ku drain iba ku treat na ku drain sewage chao bwega kutatwika ba kurekeria sewage iji sieta miyurione yetu inkuga nya ekuru betu pa mami betu ibabati kwetha bena regular screening. Akithirikiria na oroterete ikundi mwanya mwanya birakuga ibibatiri kuraithiria kirima ntu nkuthoma ntu mara maomba kwithirwa imo maguti ma murimo uyu umba kuongereka kiria kariba kaunti inu. Inku encourage bodies nyingi muno ira cie in charge of sanitation Meru county government na kinya bodies ja NEMA bakatega igitare ambura ina antu bako drain ndoje ciao twina proper treatment ya sewage Meru. Kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi.